Ngibingelele kuphinda kuphila kufinyela khona le channel ethe yunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha wey'ngane zakwethu. Udaba oluhamba phambili lapha wey'ngane zakwethu akasekho uDJ Sambodi lapha wey'ngane zakwethu. Leli ciko kubika ukuthi lihlaselwe namhlanje ekuseni libuya ukuyophefoma eNew Cafe lapha wey'ngane zakwethu. uDJ Sambodi sizomkhumbula ngengoma yakhe ethi embhozeni lapha wey'ngane zakwethu. Imbangela yokuhlaselwa kwakhe lapha wey'ngane zakwethu kuthiwa uhlaselwe namhlanje ekuseni, kodwa imbangela yokuhlaselwa kwakhe ayikacaci-ke lapha wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, kodwa ilokhu ingene njalo nje imibiko lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Amanye amaciko azwelana nomndeni lapha wey'ngane zakwethu. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude. Siyacela ukuthi uma umusha ucinezela subscribe, ucinezela nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha, ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhukile impilo yami nami, ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhukile impilo yami.